Halapain itu kapakamatala, halane pelo mata inata, lono kepahitana, rekatalo moe tu heila. Halapain itu kapakamatala, halane pelo mata inata, lono kepahitana, rekatalo moe tu heila. Rusai kapakapo, masimono pulato, eneto, namau nakikai pono, hai tukunua, itu pau hapai kioruna, kemalui, meyo, atau nanya fai atau putupua. Utulay na tumatana, magkakalo pagkakutana, matangi mali ko mawapakana, utokang maluko ay hakitana, utulay na tumatana, magkakalo ay pagkakutana, matangi mali ko mawapakana, utokang maluko ay hakitana. Ko kore ke hufanga mua he tala malo whanua ka maanga hi talwhatapu tō pek wha o at pamihin. Ka tā mua e whainga maari e koni i he ahoni ke whahoko atua he pongpongin e tā o POLOKALAMA ko i a FATUFONUA fo o pia mo e whafonga o tongatapu whitu PAULA PIVENI PIUKALA. O ko mai heni ke whahoko ate tau POLOKALAMA ko e ki he wikeni. Malo tau mao e wike fo o koni whataonga pe ku le rei pe ngahi ngawe ko tō pe ku whai mea pina. Pe whataonga kuongo le rei atu pe tau POLOKALAMA ki a wheitu upete ke lawa mamata mai ki ai ki tau POLOKALAMA FATUFONUA fo o ki he wikeni. Pe whia hoki tata le rei ai whafonga he laine e piveni malo tau mao e honi pe a malo e ngawe lahi pe a mei tongana. Whia hake ai ngawe ko ilo i koe ko wike ngawe lahi apito ni ka te motol ko ki ilo poko fe wike ko lahi pe mo sisi yang ngawe ka ku fe ha ke pongpongin mo tu ko ya ki tongan ha pongpongin ni maro bito solo ko ia tau te kape ko dai pe foke o se moto fono ko biten ke fa ki malolo ka ko ni oku mau loto taha mau toinga kau whafonga na mau tu whataha. E whaile ha insansin, god insansin ke tikrea mahe wha mau nai tae whakoni sultone ai whaunga nai whakahoko aki ai whotu mausin ko koe ke e wha malolo e paremia. Pea ke whakafoki ai asenita e VONC ke whakakakato o whakatatau ke koni sultone. Ka ia koe mau os koe ni te mau hokati ke whakataha ke whaire mea koe ia wawetaha. Ka wange ko lau o teke ke kakata foi processing. Ki au mau inga whau ka au ke whakapapau i o ko mui ke he lao. Anga e whakahau whatongia. O mahino au pito he umakatuunga na e teu mai he kau toke tā ai mau i e lao, mau i koni sultone.
Matai mui. Ai ki au. Unless and until tau mui ki ha whahinga me a fua. Hei kai pe ke tau lau tatolo o whakamaapo opo ai tau lang whanua kwhai. O iei o nei hoko ngahi mea nei kai ke mahino o wai it did happen ka ki au muksio it happened for a greater purpose ka tau teka pe te tau lava pe o tala te tau lava pe ko anga ku whakafufua te tau e mahino mai pe ai hala whono ngai Koe. Neo mo Ne tō piveni ko koe ai ho behe e whakahu ho mo insanshin ke whamau anga ke ngā ku tai whakonistu tōne whaunga nai whakahoko koe ai a vote of no confidence. Ai a koe ko whe ai tawhaaki exec o ku mo behe na whakahoko ai e tai whakonistu tōne ko ngā he ku o koe whoke ni nau tala noa nau tōru. Ko temo ka la ti ia ai pure toko lahi pena mo paloti pena pure toko lahi ke ona te fai ha fahinga fa malanga mo haka mo aluhanga tonu ki he voti pe mo te paloti pe he voti o ikuna ake tafa ki he tataha ko fe konga i he ume agona mo fa hoko o mo pe he tai fa koni studone koia koe fonuani koe fonua ure whakatui whakakonistu toni ka ke kauhanga whakafoke whakaukau e ilo e whakawa a e whakanofo ene a whio peheni te uwhelao e fonuani tene tau he konistu toni ilo e whakawa koe mautolu koe whare area e mautarango fuaka kato ki ene a whio pea te mautau he konistu toni ke maoni oni e koha mea koha mawhai pe koe authority koha authority ke exercise ai hataha kua pau ke tohi i e konistu toni authority goia sai koe konistu toni kuponoua koe motion ke tipeiti koe totonu ia o mai ke au whafofonga koe whatongi e kau whafofonga ke o mai ha whakotu o tipeiti i whare area Aia koe BONC koe motion sia ke tipeiti. Koe pehe koe he koe pehe koe he pare mia te maulava o vouti ke whai ai loto e toko lahi kai tuko e konistu tone o kuia koe mau e konistu tone. Koe aha tahe wahane mawhai o e toi maalunga he konistu tone tatau ai pe ka kwa wate whatatako ni o stikrea mai me whamau anga lahi isiu koe ne tohi ave takaina aku o hake pehe kula ki hupa na ta whatanoa e POLOKALAMA koe he nā kuongoi o mai koe ai tohi ave takai ke whakamone ai i hoku peito o kuhala i he tutuni he konistu tonea koha motion ke tipeiti i whare area. Koe o mai koe ke mau tari, ke whakangofua, ke wahe hapa anga, ke whakalahi aki ai livi ai paremia malolo. Ke whai tutuni he tua whare i ho mau peito, o kai ke ne mui. Sio pako tutuni me koe whamau, o kui kai ke aha legal standing ia, ai whoianga maheni, koe Lako mea ta taupe solo foi issue ta taupe. O stala mai konistu tone ko ha fokotu pe tipeiti. Sai. Kala mai rewa he se a ia moi paremia o fa mai o te tauto tipeiti. Ai mea tohi mai konistu tone. Ka tau faya ke loto e toko lahi. Tala mai ange ka te au. Ka pau te tau hikini ma me ta doke tau mau sa pate. Pea tonu rewa. Kapau te tau mau i peta tau hiki ma peta utoria. Ke oa toi o mai e paanga tuku hau ia o tālanga i whaiarea pea tonu rewa.
I'm just putting the question back. Ai koe mau fuakawa, mau tōreo mau fuakawa loi. Ikai koe. Peo tai uhinga. Ai piveni kone tuu koia, o ku umahino pe fok hango whakatala no ke whahe kone stuto, ne? Koe whehu ko na ke whafoki mai, o koe whehu mahu inga ia pe mooni. Ko inga hei ka pau e whai ke hikinima e toko lahi, pe mo hikinima mo tolu ia ke tukuange sapate ia ke whaitariha pe kakai, ka lotong koe koe e tau lao he kone stuto, ne? Ko stohi ipea ke tapu e mau sapate, e whehu i whoke he kakai, ko whe mea te nau whai. Te nau whai e mea na mohik nima me whare area, pe te nau whai e koni stutone ko lao pure ia i tonga kono kotoa. Kaku moone pito ai whamatala ko ke whai. Whe ai ngahi tutu uniko na mo tole whare area. O kai ke whau me tutu uniko ia kihe tau koni stutone, pe ko tutu unia ko ia ko tutu uni whare area pe ke maalunga pe tau koni stutone. Io, ko kupu value ko koni stutone o supreme ai koni stutone. Kaya ia mea i lalo e whepaki pia mo koni stutone o mate ia, nala in moitia, au ke tu e koni stutone. Ka koe tutu uni koe a wharea rea, koe tohi tutu uni koe a wharea, ke whakateki mo taolunga ki he fo i fasi o tai mai e koni stutone. He kai hawa wharearea whawa te nau toi tutuni ke ne whakawhepaki pe overrule pe override e koni stutone. That is silly. That is stupid. Ke whai pehe a wharearea. E mea pango he nai kai keu ke naku he aho nai kai keu loto keu whakakiki. Ka naku he koe ngā he nā kuloto ke uhanga controlo e ku emotions. Ka uhanga nge o whenga i pe lava ke mau malanga. Ko ngā ia. Ko keiro ka pau nau ilo nai mau iku ke mea koe. Os ki ke ake aku whare area ago ia. Ka pau nau ilo koe mea ina mau iku ke ai. O si longo au. He pono uhinga na aku o si sio lere ato e pa ko o ki tau ke ko ne ko algi fare hopo la he u kere o ku palo parema e fai tutu ne fa mau kono uhinga ne kai ke fo e pot nga we ya he prescribe procedure me ago go to hi mai he lao alu bena do he na wa maheni mo na fo tutu fo nga we kai ke na muy he Pana os mahino ka te ko me agora na feinga ia ke fa fehui o uhinga lere nai ke tau foto ke tu ko ai mafai o mai ko stutone e ko nga ke ai ange ke sti ange ke na ra pe reason pa so au ke foi time ko to ko re sia ke mau te ki break he mahino yo ai o mahino yo o wai me fe paki wai me mal taranga hono ata mai o mo ni me agora foto atu kau tange hono loto ke popo ke pare mia ko nga ko hanga issue ke ko ki tau ilo ke ai ko tu pe at fault lave pe Koe. Ai ko na whakahoko foke ai mons daim kon ai kamatai na kukau hono whamafola atu pe ia live he ea me he website ko e whare area pa to sai foke ko inga he na e tolu video o ai na hanga o whakahoko kotoa pe ai ngahi polokalama kotoa pe na mo whakahoko ka koe fo i poini koe whaono kona he i he whotu kona o mai ko e foi poini lahi au pitoia ke na o mai ke o atu ko ngahi poini enu mauloto ke tuku hifo ke au tai whalalanga ai pare mia mono pure anga pete o mai pare mia mo na fo itali ana tol o ke pe ko itali pe whaono ka hanga pe ko to fotu atu pe fotu atu mo ngahi va o se aho taha mo konga kakato foi aho taha ko ia ko foi programa lo kana mo iai pe na epe ilo iko aku na kei helo pe na elo ko to lahi ka kai na na faka kau e osipe lau pa mo paloti kena e tatari to lahi
ke nau whanonga koe hae, ai mea te mo tipeiti whare area ni it. Wai benga ai mea te mo lava o tipeiti. Kana yanga fe ane, oho wale peko, osi peko mo tari ko ke lau, ku fotu ure vai ke mo paloti na e. Na kako hawhelo toi na mo whahoko ki mo do na mo whahoko to hitangi, ke whae ngā ue ko ia ke mo paloti lewa mo do ko mahalo ko mahino ai whehu i ema tari. Nā kau e o wale he kuhu mai he mālolo, koe mea fotuha ke pe whamatala mai koe whelo toi ai whawhonga toka tapu ni mapa moi pare mea moi sea whare alea. Koe. Kai ke ui lau koe hae mo oni moi whakapua iki. Ka ki au he ku tangutu ko ia, ko o sanga whakapapau koe mea pala. Ane kai kana aku whinga ke moko pe ka hangange o ai ange pe lawa. He kono mo ni na whinga beo ke town play koe area i tu awhare koe ka makatu unga ia. Hei kai ke whelo toi pe ai tamate ka mo i tamata ke na mau i konistu tone pe whakalao le vai ia. Pe whakonistu tone ia. Hala ia he whakau. Pe koe hae motivi, pe koe hae intention, nai whai ake whelo toi ko ia. Kana aku ongo ia uia kai ke uhinga lere. He koe whakaukau e solo. Koe vote of no confidence pau hoko rewa kau me pa. Koe kau whakamau. Te nau whakamau ai verititi mo meuriti oe whakailo whakatatau ke he tari ka mono whakaikiki. Koe mea ni koe nau whakaukau ki ai. Mea ni o ko uhinga lere. Ko ha whakamau anga koe te alapeo lau mai te tiki te solo koe o tā tiki te mai koe he kupu i lau whika fitunima ko ho kai haa puaka. Tari tonu ia pe tare alaia, ko ho tūpeo pe mai. Tari tonu ia, pe mai leo ha mausai, te utala tutuni leo. Solo. Solo. O kuke pehe ko ha whamau ia o kupoto, pe ko whamau ia o kuware. Ke ospe a lawa to tikite, pe ke o mai ho tari pe ke tonu ia pe halaia, pe tamasai, e ku whaka kau, o kuke halaia koe. Kaya makatunga ia. Koe mea na loto ai ke whakapapaui, ko whakaha ke sea, ka pau te mau hoko atu, o whakahoko ai foi paloti, ta e tipeti, o uhinga ia, koe fuwhare area, koe fuwhare ia, ai whangaware. He koe ki whakamwhe, koe uhinga fa, koe ware, koe ngā, you're not using your head. Nothing makes sense. Ia, piveni o tapu foki ki whare area. Ma te tau koni stuto ne, ko taha ia mea ko, ngofua mea ko toa kau tapu ke hu ki whare area haka o havare. Ataha au whaha mo ware. Ko ia, ko kuhinga ia, ko kuhinga he nai ke follow on ia, ke kore mai ke ne awhio ke ne tiso e whare area he koe whangaware. Kai whiri maha ka kai o kui kai ware, ke nau ngau e ko nau uto. Mai foki he pare mia ene whakaukau, ene whakamalanga, he taimi na mou kore ai. Na mou kore ki ai ke whea maari e pepe, mo ato mo ngai uhinga ka, amaha mo whainga maari e, atu mo uhinga ko ni he kupu ono ua, ko ngā ki ko pau ke tipeti emotion mo hafua. Kana na whakaha mai pare mia, na mea mai pare mia ai ha, e taimi ko na whamafola mai ai. Ko fu taimi ko na ata ha mo fotu e whaono ko ia pea mo lau ko e nau tari kuna o stui na toko o sve unga pia ke mahino ai mea ko ai he ka pau te mo tipeti mo tolu he kai peke mo whakau tatau mo tolu pa koe u mea whoke mo talanoa kai ko u mea whakalao mo e hafua ngai mea ko ia oku hange e whakau ki ai ku hange ko uhinga nau tolu ia oku kai ke
o kai ko fei to tonu e ai von zia ke vote of no confidence ke o mai ke fu point fa ono ko ia he ko ngai mea ko ngai mea ke vete whakalao Koe opinion ni au tau atai na taha ke o mai ne opinion. Koe mea, koe to ton fa koni stu tone ia, au no fuatu mai hata e whalaranga o hata. O pare mea. Foi to ton fa koni stu tone ia. Kau kai ke whekau i mai he foi to ton fa koni stu tone ia goa ke ave ki hawhi tu ke. Ke o mai ki, kake sio ke, ke whakakaukau ane pe he tu goe toi tu toni. O ko mai he toi tu toni, ko hafua tuf, ke tu whamaloloi ai sea. Ke area ai, within he aho e nima. O koe whi whakarea wa area, Owa toi ova he aho e nima. Te kei ke mau ova mau tol he aho e ua. Sai, te tātka koe solo. Koe haa uinga nai hangai he whare area tohi, ke area he aho e nima. Ka pau na nau whakakaukau, koe fo i o mai pe o lau e tiki te pe o mai tari pe a osi. Nei mi lau pe a tohi, lau pe hou ai wawha, hou ai whawalu. Ka tala mai ko kulau he kono inga koe toki, koe tau wha foki, koe tau aki, tau aki koe tau wha mo ui. He kohono mo ni koe lau foki ai u hia mamafa no mau ko ni sudone mau e lao mo talanga ta ke ne apio ngai foi mea hongo fulu go ki moa foi mea to lono go ki moi ko tai fo poto pe mo fakau e kau me mi pa na sayang ke aye tu ko sayang ke aye fa vare ko ngai me ya go na hoko go ngai tu go e ka fa mau fa tui ke tai fo poto ai tutu ne ka mama fai Paige ko loi ko na o mai ki fare area o kaunta aki ka wai ai na fa winga ko ki kaunta halulutai fa winga ko ya o hanga fo ke mautoria download mai u hopo mai u tutu ne fa mau ke clarify ke na ka wai he o vale ke fotunga o itali ka o bito he o vale he mo whakauhinga o anga e nau whakauhinga ai lao pa nau te kei mo atenseniare he lalo pasi nai te kei hai komisiona o le sio ke i longa ko ke nau toi ko tau wha mo ui ko te toi pea kita pe ko hai a toi tigniti a ta te ke ka to pe lalo pasi ke pe ke te mo ui ka koe ka ki au o kui kai ke nga ko uhinga ia he ko foi process para o kui pe foi process para lao ia o algo ki fa mawanga ka lava so ka ko me ko nu ma o fo fa ta ko ka o solo ko osma o mai e nautari ke u allocation that is a very document que te submit a hatati kite ko makatunga le ia ko ka he ku lava e au ia identify e loi he u mono abuse office u process ko mau e konistutone mau e lao e public finance lao e public enterprise ko lao e national reserve bank ko lao e konistutone mau i ka toa he me ko ka wa me ko lao ko foi process pe ko genia pa ko allocation na de ke mau information me loto ko ni ko na o supply mai e na tali mo e na fa moni ki he paces e na fai tutuni that is a very document on a provide level for starting point ke hoko ke ngau but right now ko mau focus ke silence I for process whakawhare area nai whakahoko ke ai mea o ku hanga he tutuuni he foi kinima o tutune to ai whare area o override ai totonu pe une tinai e kau me mi pai nau totonu ke nau ti peiti ai issue mahu inga whau
E sio ke kau ate kau ni me hopo ko ai go ai ave takai hono e ke ave takai ke ne hanga o tali ake hiki wahenga mo pepe o pehe go he whakamau pehe go he whakamau ko e mau ko ha motion pe ko ha resolution e fe mau e ko ni sultone ke ave o tipeiti i whare area pa toki hiki ni ma o ne pehe go e whakamau ko no ave go ke ngai pu a whare o ngai api ke ne hanga tiki pe uloto ke pe tai loto ki ai is no way a resolution of emotions pa ko ke whakalao o ne tinai ka me pa whatatau ke ponoa fo i mea tatau pe koe ai ne pehe tau tuange tau tolo ai mea koe ai tau manite tau lava au whangatuku ke pehe ke tau tipeiti ai whakau ono ave o insansini e koe ave koe lau tuai mai pehe wawe mai ka e au mai pehe Koia. Ai kone tuu fokia pa na ka pe mo ki madol mo kai to la he fia ko inga foke ka taime o ku eke ai ha fehu o ku ka ke mafai ka pa hango ni ka pa te mau to hiat ke pare mia eke ha fehu ko pe ko ha ka minista o mai be foi tali ta ka ko foi poine fa ono ko ni mo no ngai fu tali ko ya ko ta haia o me a mama mai i foi both of no confidence ko ni ke lava ke ma o katari pe lava ke sio ka kai ke makatuunga pa na to sio ke tali ko me ki mo ia pe ko tali ko ya ko mo oni han ko mo fa fe ui pe ko tali ko mo oni pe ka lava ka kai ke na sio atu ko ta fa ke breanga ko ta fa ke fotu ko ke me o hange ko me ke tala no ki ai fe ai ke ulaki aho na e hanga he sea whare area o mai e whaunga ke mō ngau e aki. Pea ku ma o pe he tepi he ku whanongo pe kakai na ku lava pe kakai o mamata ki ai. Nani hanga tala mai hanga tonu pe e lau, pe lau mo e tari, e lau e whakotu, lau mo e tari, pea kone osiko ia e toki o atu rewa whainga maari e ke mō debate, te mō taki miniti pe hongo fulu hanga e ko tutu uni. Aia na e osiko ia pena e sai pe o se ne foi whamatala ko ne whamatala e sea. Ia hangarewa e he whafonga ko tonga tapu wha o whotu ke mo pāloti. Ko e whaunga ia ko ngā ke pāloti o tari. Pea whai rewa mo e pāloti. Aia ko e whaunga te mo ngā e aki. Ko taim ko na e liriu ai o kuaha mau ai i he konistuto ne pe ko ngai whaunga ngā a mo dolu i he whoi liriu ko ia mo uri akire me na tari he pāloti i he ulaki pongpongi. Koe mau i peia, ka mau ai tohi tūtūni. Ka koe tohi tūtūni whakamanawa i he konistūtone. Directly, o whakamanawa i mai he kupsi ura ke ai seksini ono ai konistūtone. I he ka kia au, ka kia au o ko mamafange pe. Te ke ufoki au ia, he na ureisi pea i siu, he koe ku mana tū ia na aku he na ai ke utoi whakotu atu ke ospe foi i allocation makatonga whika uraki o mai tari whika uraki ka tuange mauti peiti ke unga ke ne ke pakapau e osen pea foi mea hongo fulu maongoi o ospeunga ka tuku ai na whakaukau pehe au he na aku tui au pito solo ko ha whaitu tūni mawhatuki tuki peheni o ke mau ke tataki a ke mama whakaata mai, mama whakalotu, educations and religions, moral, enlightenment. Ka koe paupehe pe, asi pe, o kuhinga pe ko paupehe pe, sai pe na whainga maari pe hano, te toktu hake pe o hake pe ngai whai makatonga o te ongo i oku mahu inga taha ke whai kaha sio he na uru no whai whakaukau ke whai mea lalahi pe tolu mea lalahi tolu ai ngai makatonga o ko ongo i oku e tai whakapapa pe koe taranga taa ki hene awhio rakia makatonga o ko ongo i oku mau i koni sutone o aia mau makatonga o ko ongo i oku kai ke whai lere i honau whatongia
ke hange koe fuakawa. Pau, pa ospe koe pau, fa mau pau. Kaike. Pea koe, osi koe lau he tahawa pa mau ki breaki pau. O pea o rere mai au ke whine i kina e whetutakia. Paha o taranoa pau. Pea o mautaimo whatanoa ko tau ke te mahino e position te mai ai. Pea mamai rewa ki whare. E ko whare ko he hao ko oskepe ange me ai. Ka kia au nei kei ke e hinga lelei ka o hao ko ke heange ai mea po. O kai ke fu mahino ka te au o malohe oho me pureanga ke o te ai pa to ki malohe pa moi whaka uhinga e sea ke o te whahato e tipeiti. Pa ko whenga koe ke o nevi keiti o te ke o kapikape a wharearea. Ko whenga koe ke o whakamoko kauhanga nge o ki nevi keiti takai ange ka hawhainga mea na o ware peo to e whoki mai ai para kai leo ke o te hanga presene mea e whakiki kau ki whenga ke uriri ko whehui ke o whehui atu sea o kuhina lelei nai ke tau hiki ne mai ke tuku e koni tone ia. Kita be mahalo ki moto mai benga ko na kuongo mai be. Peo be o kungari ai ko whenga be se pake foto ko ni mai mea na ta Australia ne afi ai ko ki whenga ke o navigate ke o mai hawhainga maari ke whai hati peti. Te koe be e piveni ka tako ki mate mai e aku mahalo ko uilo pe ko me pe interneti ka ke to ki whahoko mai pe o whamatala kona ku oi ka ta be o ki moto e kula he telefoni mai ia he telefoni e ta program ko ni o hinga e ne ki mate ko ia ta ko uhanga o furi me whakakikihi ke o atu whawhihu ia nge ke tuange ke peteusi o peteuhanga o turika e foi thinking compartment ai kau mea goni whare pe poisea te pai pa go apeo e ka nge ke pare mea wa me nei hala o moutari o hinga ke moutari loto ke toi whahano toi whihu ia ano ti peiti e whainga ko ke ngau e ke uhinga lerei e nā kutui ko ha whai tūtūni ka whai tūtūni e mea pau ke tataka ke mama o kai ko e pehe ko kau bea me pare mea pau whai tūtūni bea uai neongo e u mea pau ku whihia bea uia he kau tama koe pau whai tūtūni bea uia ai nā kai ke utui koe ko ha wharea o ko wharea o ha kakai mama kai ke ko hana moni o ko tui tai toi vi ua mau i whonga ngā we ai koni stutone ai to tono e ka me pa ke nau e ne pehe o ku hinga e mau kore ke whamawanga ke nau he ko tok taimi pe e lawa e whamawanga o rea mai ki he whare area pe koe whare tui pe koe kabineti he taimi unau mau e koni stutone ka kuhinga lerei peia solo o kuhinga lerei peia he koe fuakawa ia taha kotoa he koe ne mau pe koni sudone hange koe ni o talamai koni sudone kuptol noa koe whaunga pure fonuani pureanga whatui whakoni sudone i he malu o tupo wono mohono hako sai ka paurewa whaka ata ke taulawa hikinima ke tokolahi tau hikinima nau tol ke ua te peheia tolo koe whakaware la koe os malu e nea whio he koni sūtone koe ho iki ko whawha koni sūtone o pehe ai o kai whakalao ke ne a whio ke ne tinai ai totonu
ai ea ki he ingoa pe mo tofia ai ka no pere ai ko nga ko te lava tu ia ala ki ai malu na to luai o palo pare mai no kai ke malu e kakai he faunga pure ai ko uhinga ia e ku tau kave ai kai ke o mai ai makatonga e pule lele ke tu uloto i he fai tu toni ko faunga fare area e kai au pito ke te ia hatai mia e to o hake ai fofonga kakai o maolunga nge he whakatau hosi e siokita e korapu moe ngau e vare ake paanga ai tuku hawe kakai he kai pite osia Piveni o ko ilo pe na ke whakamatala ane nai whikawaki na mo foki pe mo o tau ke te i he māloloho ataki mo ke mo foki mai o whai pe mo tala noa pe mo whine e ki. Ko taha o kune whehu i heni ai whakaukau ko ia na mo ki tala noa nai mo sae piukala. Ki he mea ka tuunga ko gai vauti pe na aha whahinga mea ai pe na moloto pe ke tuku pe ke mo taktahata wata aina pe i he mea ku mo o vauti ki ai ko mea ia ku o whehu i he taha ko ni. Ka kune taki mai whakaukau ke whakaukau ko ni piveni ko e mahino ka te au ia kabineti i he pāloti o ko pau ke nau nofo pe i he kabineti o hiki nima i he paremia ko ngā ko nau lakanga ena nau fuakawa ki ai ke nau minister o mahino pe ke te au pe ka pau wahan i hia na nau loto na dol ke nau pāloti ke whaha e taha mimi whakapoto anga pau na nau lak whakafis nau dolu ia pa nau tok pāloti pe nau dolu ia i he whakaukau ani i ka koe tu unga pehe o ku whai e koe whakaukau atu na wakai hifo na e taha na ne uia pehe tonu ke whakafisia piveni piukala me whare area ko ngahe na e lau ia ki he hou e ki he osi koe kai ke nau ikuna he pāloti ka ko whakaukau atu koe ki ai o ku lolahi kusiot ki ai ko wakai atu koe ki he osi koe mo pāloti ko pehe na sai apito atu unga na ia hou e ki na alato toko tolu ia ka mo tolu. He ka ho ike na kai na minister. Ka alu pe toko ua ke whaha i ko e paremia. Ka toko tolu ia ia mo tolu. Ko kakai na ufehu ia e au ia. Ko ka whafonga e kakai. Na unu na tolu ia ke whaha i ko e paremia. Ka whafonga ko e kakai na e kai ke nau kau he kabineti. O whewheho wakai ki ai. Ko ia ko tukua ki au ia ai te pire hou eiki. Kia oia koe, it's a human element at mawahe ea ai kawhawhonga kakai e uhinga koe fukau pure whakawahe. O kuna ua mai mo vete vete, pia kuna tula pia. Koe te pire ho e kia, koe te pire ea koe institution ia, koe whare ia ulanga ke piliki. Ko te pire ai kakaia koe whotukunga piliki pia, koe ko hawhare ia. So, una tula, koe whotunga piliki, una tula peke mo vete vete, ai whotukunga piliki. Koe te pire kau no pere, koe whare ia. Koe whare na i tonu ke malu ai tui, malu ai kakai, ai whare goia. Ke nau whakali taula whaunga pure whonua, ke pure i rere nau tukau. Uinga ko tukua ki ai. I have no hesitation e kulau ke kau no pere. Na nau hiki ke pou e pure kovi, pou e talangata ke ne afio, pou e mau e konistutone, ke nau whakatau waka tae o mai, whakatatau ke konistutone ke o mai ki whare are. Pea pou i ai kākai, a pānga tuku hau e whono. Ke au koe uhinga ia. Ke hau e koe keu te iaha ku hoha aku ke kau. He ko nga ko expect ke au e whaunga ke pehe na tula e kakai. Anga ko ni ko bea anga ko foki mai aku ko ke mau ko wheloto ya tangantap ni mai pa mai paremia. Ke au e te take au ka motolo e sol. Ko te mo whaka motoka ko hamea whaingofua. Ko tauhi wā ko anga i whiongo i aki mo whe malu aki. E anga nofo i olunga he fo i whaunga koe ni. Oi, e na tula pe tako mahino i pia e au.
O nau loto ki he ka koe kai koe ke nau mao e foi loto lahi. Ke nau lava walk away ka pau o kuhala. Koe atu ngā i pe pako o mantu fo ko nau tōria nau motua i he politiki. Pako o si implicate pe one way o ti ata. O si ai pe ki pe ke tia neo o atalere i mai ta whakoe ka wakaya ta whakoe wa i ki meo manusinus. Ke foki a pea moe au he ku fo wa tu ako koe ke mo u au ka taha ke pe si o si wa pe o iro ne whaihala he panga tu kau pe ko nga ko mo u pa pe ke ma o sei tu koi pe he ko mo u au ki he kakai nai whiri au he koe foi mea pe e taha na walo ave ki he kakai apau mo tui o mo loto ke pure i le rei tu hau e kakai ke mo ave whaleare he nā kutui e toki maalunga i fofonga e kakai e si o kita e kau whaleare ka pau e pure i le rei foi mea e tahape pako ne pure i le rei pe e iai vahe tāu e iai whea ono whai e tutuni e iai e uhinga le rei u mea koe i kai ke whiri mana koe kai e seo ke na iai ki foi isiu e complain e kau whakafofonga a whalearea koe i kai ke oange he kau ngā ue i teu whaiwa ai whakapapa ma wahe kia ki nauto sio ai uhinga e te maalunga fofonga e kakai no mau ke te hua tupe o si atu ka pau waha mea pa te ato tangutu ai he umone lau goe ai kawawalahi goe i pangai motu he koe kakala o ku alaha pongpongi mai ho ata ka te tauwha fre au pa moe kakai pa moe de afio ke paanga ngalo tai koe ki kakala utui he pare mia kakala utui he kau minista kau whafofonga o alaha pongpongi pre mai ho ata koe ka mea he te nofo moia tupu kai ke ki au na kuongo i au pito ai malava he hau eki ke wate mea ko ni solo ke whakau pe te whemau ha rocket scientist ke te hau o te whakauhinga i ka koe talo e whakahu he pare mia a ene ongo minista he e pereri koe ne teu koe ne amanaki koe ne whai vote of no koe talo ne whakahu ke ne awhio mo te ke whamoni wafa ke ne awhio ke whakakakato ai foi process whakalao ea ika ia minista e minista kai ore o whamoni wafa ke ai ne awhio talo e hono whakahu o hau mai ke ahoni te ke tala mai ka te au oku hanga maari e ne awhio ke paremia pe o hau he paremia talo e request ta unika kata mo request te paremia whatatau ke kupuni manoa ko ni stutone kua pau ono wharea ke na regularly meet mo tinai mai he nafio o ke uhinga ka koe o hoifua e ne awhio ke paremia pe o hau e ne he paremia sai koe kau no perereo ospa o atu he kau whafofonga ai mau lao koe to'o e paanga tuku hau e whonua tae whakotu mai ki wharearea o whakatau inase pureanga he lulutai ke asi he patseti kai allocate hano sirini sio toki o mai na tol he tarife uita mai mau whakatau inasi o kuhinga e mau ave sirini kana i whia he patseti fairline item na mo foto mai he patseti pe na mau e koni stutone ke i tō atu prefu kau tatau e pe kau ia pe na ke minista ko no pere na ke minista pe ko no pere na ke minista
koe nau tuu atu o poupou. Poupou e pare mia. Lorotonga nau ilo hau e nafia. Kai ko hame ke toi hau. Na mo e reka kalasi o no. Ko te pe hatpe. Kai ke tare ni afio nei ke te whatape mo e pare mia. Kai ke saini mai. O ke pe mai he ke kaureka. Ma si fie e ni afio he pare mia. Moana kuto. Paguai mo iai mo no pere ia o kuongo ia o totonu ke iai. Koe fai whekau isi a tautai. O kuongo i o totonu ke mai no pere ngani. Totonu ake no fai me fai whekau. No me fai whekau. He kune pou e pure kovi. Ko rapu. Mono. Soko awe nia o mai whamatala ia. Koe account number koe nai fotu mai he tohi koe ai CEO e lulu tai nai whekau i pare mea ke hao mo whakamooni ki whare area ko whakatau e waka. O mai account number koe account number behea i he fui lalo mamani. Mana utu i Venusi pe ko Pluto. Koe. Kai ke ka koe uhinga whukia koe solo o ko loto mamai. Ke awe ko fia he mea ko. Ko loto mamai ko nga ko mau fua kawa uluaki ke mau tarango fua solo hanga kreli fai foi me ko na ku loto ka pa na toi mai ai fare ale ka e finga ke mau uhinga lele yangi e foi fare ko truri lo yolo e obedience nega ke kau leva isiu ko ni talangata e isiu te pe o veeriti he me he na ku tui o whakavare ka pau ko foi whakalea talango fua kakato na tui au whakavare he ko na o sisi o mai au ia he u hopo u fai tutoni me he ene afio na e whepaki mo ko ni stutoni pe na e whakatonton mai me whamauanga o mau e ko ni stutoni therefore Yo poko whakarean he kau palangi. Mau whakapapa pe matol ke ene afio. Kau nau tu yo wharei hala i ene afio. Kako hono loto ke tau he ko nistutone. E te utat solo mea koni ke whakaukau lo loto ke ai kakai. Without a constitution, tapau tau pege tau pelu mai ko nistutone o whaoi haka paveve. Ko hai utui. I was so disappointed. Wang foi sino pe o toton ke na mahu inga ia ono tau he koni sutone ke maoni oni mo hao hange ko fokawa. Institution e monagi mo institution e ai kau no pele ka hano inga. He una malu ai I loto ai. Ko uhinga ia o tu ia I ko koni sutone. Uhinga ia o no pele ai ko koni sutone. You remove a constitutional or birthright ko ia. Me he ko tau ke to e koni sutone. O hai o tu I ka hai. Uhinga ia ko mahu inga ia I ho fatongia ke malu e koni sutone. Kai lava ke mau whakamau pop ai langa whanua ke tolonga motulo. Me a koe ke kai ke malu e koni sutone. Solo pai kai ke hoko e lifetime koe ni. Mana hoko e life generation hoko. Poini koe aku. Koe ka kai koe ni oku kai ke nau mahu inga ia koni sutone. Au nau talanga taare wa ke ne afio. Au nau tai ofa ne afio. Koe kau no pere koe ni. Neongo kwange ko ulau. Hange ko me ko ni so kam ai ku pare ki mo ka pana more tau panga passporti ko trust fund ko more asiata o ndurei hika tau ita tol tau ita tol ko nga ko tau sio ko anga ya ko na ngata nga ya nau kai more fu kau PhD fu kau lawyer fu kau na tau expect na fu malunga I tau amanaki ko hinga ko ki au pa ko kwanga ko no he mea he na o mai fu ke kau mea otra mai kau
Piveni ko FATUFONUA ia tuku atia ko umapa mo tau kete. O ta i te pire kwa ke tuipe. Hena aku tuipe au ke tuke mawa o malanga o te mau whatau hos. Mau ke ngau e ki pe mau ko huinga mau mea he pure komi au mau tui ke pure lelei. Ka koe mawhatuki tuki. Pea koe relevant. Koe relevancy ai institution e kau no pere. Ko nau ko no nga ko nau tolu ko kau. Ko institution tau fonua. Ko kau afi wala e afia. Te nau hanga o whakari taula ai whaunga o whare area ke pure i lelei tō hawe kakai. Nā huloto ke usio ke demonstrate mai he kau no pere o nau ke relevant i whare area aki e nau poupo i ke pure i lelei tō hawe kakai. He koe ne whia ange kakai koe ne koe mauluta ngea e nau laupis eiki mai nau teke ai lange ne afia. There's no other way. No other way. Ko pure lelei pe. Mahina pito ka deo e piveni whakamatala o ke whai. Ko ilo ipe, toi veda minite nima pea o se ta taimi ko hange koe na ta talanoa kia he ka mata ki mo ke ta hu mai. Oku fia mau ke ta talanoa i he ngahi makatuunga e whaono ko niu mahu inga ke whaha POLOKALAMA i taha pe he ngai makatuunga. Ta toki whai atu ia he ngai POLOKALAMA ka hoko mai. Ka kuhange koe whakatalanoa ki o mai na sio atu whoke au ia mo ni i he ta whaaki koe ni whehu ia kau whakafofonga ka kai ko ha mena i kai ke nau hiki ni mai ta whaaki ko a mautolu. Tau pehe hange ko tonga tapu walu, tonga tapu taha tolu. Ka pau na hao ngofo i whika ua koe ana e kuna hao mo whika a motolu te mo taha tolu motolu ke taha taha. Ka ko uhinga, ka ke taim tatau o mai he ni i ai whakau koe ni. O kuna ua pou ke pure anga o pare mia he koe whakafofonga he kakai. Koe pure anga pe mo ia kakai. He koe whehu i whokia ni i. Ko hako ke mō mai o pou ke whakatu koe ni ki whamalolo i. Me he kau whakafofonga he kakai. Pau tamahe ni i. Koe whakafofonga pe mo kakai e pare mia. Ka ihe o whakamatala koe i he tai ni mi. Mo ke whehu ia koe uhinga na ke talanoa ai o whamamafa he kau no pere. Ta koe uhinga ia kuke o mai ko institution na utolu. O kai ko ha whakafo i piliki peke toki o mai koe. O se o mai pena toko institution na tonu. Pea moe awhiwala. Na tonu ke nau toe māuange mo whaapae ange ki nau tolu. Ai ene afio. Koe whaosi piveni te watu ko ngā ke taki whaosi ake whakaukau koe ni. Kata toki whoki mai ke poini uluaki koe homo ai whakatuu i he ta POLOKALAMA hoko. Koe mea ine o whehu i. Mahina ke kakai na kai ke o mai katoa u whamatala ia o lulutai. A o ke whakatai waka na kai ke o mai ke budget support, na kai ke o mai ke fua ngahi mea na nau whakahoko a o ke purenga Asteria na ta os POLOKALAMA ki ai. Whakakau mai ni mo atenseniare hono rihe lalo pasi i he tari na nau o mai. Mahino re vai koe ko hapisnisia e pureanga i he ka koe whehu i ni ko loto ke o atu ke whaose aki. Ka koe pisnisi a lulutai a hai. Ka pau ko hapisnisi a pureanga, ka pau ko hapisnisi a hai, ka pau ko ke whia mai ke o mai ki whare area. Ko pisnisi a hai a lulutai. Ko hai une ona o mahino a real tonga na hono pure mo ona. Na os ilo pea he kakai ko toi tonga ko ona a real tonga ko te vita pau. Ko hai ona o lulutai. Ka pau ko hapisnisi a pureanga. Koe uhinga e koe na mau e lao. E koe businessi. O e solo ka pau te ke whakatua business ko ho o silini. Koe tama ana silini ko ia ana businessi. Kako na moni solo mauhala au pito pare mia pe mai atenseniare he lao. Koe kupu ono kupsi uluaki o lao e paprike na price. Tuka hanga lau e pia kata whakaosi aki. He solo. E kona moni masi ko pia po ka hau ngangau pia ai fukau. Lao me fukau. I just can't understand. Katika tuka ngahi i business a puleanga.
te ulawa to no whakatonga, pa te ulawa to no whaparangi, ke sio ange pe, I mean, ka mahalo ko fail ke whakaukau wha system. So ke whakarea koe kupu ono ko lao public enterprise. Ka pau o kui ai hapisinisi ai pure anga kuore sisita I he lao ki e ngahi kautaha. Whanau ki ai, Ka pau o kui ai hapisinisi ai pure anga kuore sisita I he lao ki e ngahi kautaha. Company ektia. So ke bea. Kuo pau. Ke ngawe aki a ngahi kupu o lao ni o tan na ki atu kai I. Oye, tu telefone. Ka ke whanau mai ke kupsi iua. Kupsi iua pe mai rewa. Whakatatau ki e konistu tone, I he taimi o whepaki ai a ngahi tūtuuni ai laoni, mo I ngahi kupu o halao kehe. Ua pau ke malohi ai ngahi kupu o laoni. Sai. Whanau re reipe. Koe taimi koko wai hapisinisi ai pure anga, o kuresi sita he company act. Kua pau ke tāna ki atu ai lao koe ni ke whakarere aki. Ai lao koe ni, ai lao public enterprise. Ka koe kumsi iwa rewa pe mai. Ka whepaki, ka whepake company eki pa moe public enterprise act. Koe hameo tala mai. E mate ai company act, kai mo ui e public enterprise act. Sai. Kupu taha wharewa ai Public Enterprise Act o peheni. Kupu si iua. Whakatatau ki he laoni, kuo pau ke I kai whakanofo, pe hoko atu ha me mipa o e kabineti, pe o e whare area, ko ha tare kita o ha business ai pure anga, tuku kehe I he ngahi taimi koia o whokotu uai ha pisinisi fo ou ai pure anga. Koe lulu tai koe pisinisi fo ou ai pure anga. Pea o kupehe e pure anga o kwhema o ke whakanofo hakau me mipa o e kabineti ki he wahat taimi whakataimi. O I kai ke laka hake I he mahina e tahaua. Mei he aho na e whokotu uai ai pisinisi ai pure anga. Ke whokotu ha pisinisi fo ou ai pure anga. Koe hape au toi toi me ai e solo te ke toi pehe o ku fihi. Hono tū ni ka business for all. Kai kia ha mea he ni solo te ke alu o resi sita o business public enterprise. Kai kia ha lao pehe pa, kai kia ha mechanism pehe pa, kai kia ha whonga ngau o ka mata pehe o business public enterprise. O kuke alu whakotu koe company. E toki o se mahina tahaua, ka pau koe whakakaukau ia e kabineti o whemau ke ki raki whakarere he pure anga, ke unga ke na honga whakawhaingofuai, hano patseti, hano mechanism, hano system. Ospe koe apa na uhanga rewa, o whakahure vai, koe ne hoko koe public enterprise, pe ukai koe public enterprise, o kui kai te hatoi process ke heia, ka kohono whakakau ki schedule, o lao public enterprise. That's all. Kata toi foi process ke alo te ai hala ise ni pe te kumaha mea he ke toki qualify. Ko uhinga ia ai o mai e lao ko he nei lere noa ia mai u public enterprise ia ki mo ana te ke ai lao ko. Pa ko foi lao ko ni public enterprise ke whaka ma opo mai u company o fotu ake panga tu hawe fonua ke whakalere ke lao public enterprise. Tala mai rewa nau tolu ia, nau lere pena tolu ia, company e, tala mai koe whakahino ia, ai adesenare. Tolo, o te ai ke tawa inga e kauloa e fonua. Mari e lahi a pito, Viveni ko tu mahalo ko, te tape unga ai pehe foi konga ko ia, ko ingahe ko ilo i kua ha mo whakataha mahu inga ke hoko he tahataha. E ka te tatu ki hoko he wika ka hau te tami no fo mai rewa o alo mangai isi upe to alo hake kata te ta whinga ke ta whokio
o sio ange ke ngahi tari mo ngahi whakatu kona na mo whai. Ke at peka pau wahame au ke loto ke whakakato a ke ta POLOKALAMA, kata toki hoko te wika. Malo solo e mo whainga maari. Koe me koe ni, koe wange koe lauga e tā mai mo tō mea seria. Iwen mea koe hopo, mea mau tolo koe sirini. Koe whamanata ke tau, o kau pou mo kau whanongo. Teu I mai sirini ka tau hawe, ka tau laku ange mua mea ki whare hopo peikai ke lava vete ai pure kovi me whonuan peikai. Kono mo ni, it happened in all levels. The corruption happened in all levels. O ki ai pe ki toko si. O punau kei. Pea koe ki toko si koe au nau toko ni maa mai ngai information ni. Lelei au pito. He ku kaifo ke ilo he kabinetia. O maa wai foi whakaukau. Na wako me koe foi whakarea pe. Never ask a question that you don't know the answer. Koe nato ilo ko wheu I ko sila tari. Ka ko wheu I ke o mai nau loi. Ka mau toki aku ki whare hopo. Koe ia. Ka koe whalotola he pe. Kono mo ni koe mea whaikai tau ka wehe wange koe tū koe e ku whakatonga I koe he alu koe ke paloti. Nā uloto ke mahino ke kakai koe ko hawhire nia. This is not about PM and his positions. Pehe wai whahai, ai pare mea wai whahai, ai sa keke mai. Nega I uloto pia. Nā uloto pia uia, ka pau mautui ke pure I rere whanua, mauhiki mai ke whatu uani ke tuhi whai pare mea. Ka pau mautui ke pure, korape whanua, ta mauhiki ke pare mea. Ka pau mautui ke mo talangofua ke re whekau me taloni, pa mauhiki mai ke whotu. Ka pau mautui ke mo talangata ke whekau me taloni, pa mauhiki ke paremia. Ka pau mautui ke tau he konistu tone. At least ka pau beu te tō no. Ka pai beu ki matai whenga solo. Ki whenga pe. Ka ue puta palasia pe o ai konistu tone. Ki matai whenga pe. Ka toki ai peha ki tō no, pa toki whakalawa ke resi lewa fo I mea koia. Ka koe. Ka ai pe ke they have no respect ke konistu tone, they have no respect to his message. Ka koe mea te pu. Ko I kai ke nau apasia ke otua. Ke nau o ngoi. O ku makini ho nau. Poko I te ringa he taimi u nau. Mau ia nau fuakawa. Ko hui koe more mea koe ia. Ko hui koe more mea koe. Ko hui ngai koe ke hui ngai rea ha mea whai wharearea. Ka kou whaamu ke toi whakafoki. E kau whakafofonga ke nau whakau pauloloto ane. Ke hui ngau nau oi ki wharearea. Paige, mahalo ku nau wanga ki pe foke me anga mahi ni solo. Ai wharearea ni ai kau kawatonga. Kau wharearea ni. Mantu ke taimia koe tampe kou alo whaikawa mo tā mea holo he. Ngai kalapu pa whiri mahe kakai. Pa maha ko whaianga maheni pe. Nga maheni pe. Au toton ke lau he whanuane mono ia. O koe ai kakai I ako le re I loto. O ku nau mahu inga ia. Ke pure I le re whanua. Kai lawa ke oha ke whafonga kakai o maalungang. I nau sio kita. Mo nau tila. Mo nau korapu. Kai ke. O ofa solo. Ka uturi ke mau ki whataha koe pa mo timi recall team ke whaire in Sansini. Ka tau hoko ke whai konga ua whai whaiwa. Malo pito piveni ko ilo te foki na ke talamai he kamata ko tanga POLOKALAMA ko toki bonse ni ikuna. Ka ku os foke bonse ane afi ku he ahoko na osi ai ku ka ke ikuna. Ange ngari fehala ke ta foi statement ko na ta ai ka ko. Saya na awal ka mea ka o tua tau. Agora alguém deve ler o meu agora não vou hoko. Uai porque fai nga dynamic, fai nga paradox. O I go less is more. Deu de ashi me ata ore ma pe que eu sou fai va.
Dege no se fue, dege mate tamago fai que fai va, dege fana. Iyo, teke mate pagawe solo saya we ki ai mo ki hala hata politik sini na fai va go pe ka me go ta pau fa pe ta o tua. Ko ya ngai ta pa vo ka tu hala ko no kovi. Ko ke te kovi be ko ke na brava yo fa. Goya. Malo pito, wavo pito e. Ai ngā wak whahokopia ku whamalo atu he lavareta whatwhanua fōu ke ahoni. Pe moe kakai koni ofa atu kia te koe moe ngā wak whahoko I tongana. Whamalo atu ke he kakai koni ko nau tokolahi hono mamatai POLOKALAMA whatwhanua fōu. Moe whakataonge pia kuongo le reta ki moto. Ofa atu piveni. O wat solo. Kai ngau whamalo lahi atu kia te ki mo dolu I he lavarei koe tau POLOKALAMA ki ahoni. Whamalo lahi atu ki he tatau pepe koe hae whahinga tui whabrikare ku ke iai, ku ke kau mai I he POLOKALAMA I he ahoni. Raba ke mau e whainga maarie ke o mai e wakai ko ia ai whafafonga, tonga whitu, Paula Piveni Piukala, ki he ngahi mea koe na e hoko. Ko te mo os ilo pe mo dole ngahi mea ko toa na e hoko, una mo whanongo ko toa pe he whotu whanongo he tari, whanongo he mea ko toa pe. Ka ku mahu inga ia POLOKALAMA whatwhanua o ke o mai ai viu ko ia ai whafafonga Paula Piveni Piukala ke mo wakai ki ai. Mahalo pe na koe tonu taha ia, pero mahalo pe na koe ke tonu. Ka koe viu ia taha ko ia, o kulahi pe mengahi viu ke, te ke lava pe o mamata ki ai. Ka whamalo lahet ke tingi mo, tau whita e tau kau sponsor ko loto ke whamalo atu. I he lava le rei koe ha mo tokoni, a whapaanga ke o atu e tau ngai POLOKALAMA ko ia. I he ahoni, South Pacific Loans, Starik Tupou, ku whamalo lahi atu, I he lava ko ia ke mo tokoni mai, I he tau POLOKALAMA, ki no sponsor ko e tau POLOKALAMA. Ko he whia mao hao no, te ke lava pe o whahoko tā he telefoniko na. No valunge au, valu, hiva valu, no valunge au, hiva valu, hiva valu, o ke rea ki a Starik Tupou. Mone kau ngā we, o kunau mateu ke nau tokoni I ko iha o whaahinga whia mao pe. Whia mao no, whia mao paanga ke tō whatahoa mea lere, ke tokoni ke hangahi kawenga o e whamiri pa mo siasi. Whia mao ke ave ki tonga, ke tokoni ke whamiri ai. Ko Starik Tupou, pia mo South Pacific Loans, ko nau mateu ke nau whai e tokoni ko ia ma au pia mo whare I koe, ke mehe kai te ke whainga tā I ai. Noa valunge au, valu, hiva valu, talanoa ki a Starik Tupou. I he South Pacific Loans. Ko e wharekoloa wala ko ia oe Paige Fashion Store ko o si au lereia tu ki tongana. E nā uta ko ia ke September. Mo whadonga e hake ngahi kofu ko nā. Mau katoa e me ai. Ko koe pete ke mo ki ai te ke mau e wala ko ia. Ko o si I he wharekoloa ia, whadau atu ia I he aneaf ahoni. Whai peke he wabeke ai ko whika telefoni e na uafitu. Tolu ni mao no ko Paige Fashion Store. Kutu uia hanga ki he tau mo pea o building o kuna o kau mo kina tolu I hono fia ko ke sponsor e tau POLOKALAMA talu mihe nau lere mai koe ngahi POLOKALAMA o kuma o atu mihe. Koe ke ngata he ngahi kofu hina ke September ma o mo ngahi kote hina te ke lawa tuitu a ia kia te kimo tolu ko toa pea kumo whaka September. Mahalo koe whaka September koe uhinga ke whine mātua na mo waweangi mo tō mātua o whakatau koe kote ke whine mātua. He ho ik whawhine. Tuke he ka pau ko ho wawe ke ai ke whakatau hako te ho hoa ke September. Ko e wharekoloa ena hanga ke tau mo e pēo building. Mga whako ena he marketi pēo mo e TT7. O tuu ai wharekoloa Paige Fashion Store. Wa fitu tolu ni mao no. Ko e ngahi kote kehe na ia. Ka pau kai ko ho ai ke September. Mau katoa te ia. Pēo mi he Paige Fashion Store. Ka ki ngata ai ke wala ki he tautopu. Wala ki he whanau iki. Mau kotoa pe mo ia I he Paige Fashion Store. Ko habe ha style ku ke fia mau ke whanonga mo ia awana ke whakauka he ke mau he wharekoloa ko ni wala ko ni he taini mi uhange ko ha whakapelo ko he wala o mau ko toa me Paige Fashion Store wala ko ni ko ngai su ke hoi tangata so Nike mo habe whainga brand o ku ke fia mau alu pe me kakai lalahi mago sai stahawalu aluifo ai peo aluifo au ki he kaureka mau ka toa tuia pea me he Paige Fashion Store I loto nuk alofa pe ke wala koe kaitanga. Manu yange wafitu tolu ni mano te ke lava o mau kotoa duai ai ngahi
koloa ko ia. Ko siu I MOANA Freight Services, ko e kauta hawaka eni, o kunau whahoko ai abeuta, pe me nuusilani ki tonga, pe hefo ki wabau, pe aku kamata ke nau whahoko o mai ko e uta IC pe me nuk alofa he mahinani, o mai pe me wabau e uta mea kai IC I he mahina ko e katuu. Te ke lava o whetu utaki ke te nau tolu, te nau lava o tokoni I koe. I hao fie mau pe, whereti I he no wataha noa o no hiwa tolu o no, wheturi I he no wataha taha noa tolu, tolu ono ni ma. O te ki I tuaki lulu koe ni. Ko I tuaki lulu koe ni ka te ki mo tolu ko toa pe, oku ke fie mau, ke whakatau hao te ki te lulu da me he. O ko te ki te lulu koe ni ko whenga pa anga ia, kai ngā lotu koe seasi katolika. O re matua, oku tuaki ke nau tiki te lulu koe ni, pe aku asia tu pe mo he screen, ai fika telefoni, te ke lava fitu tak. Panga pe hongo fule ki te taha, koe pare ena e whango fulu tupu, te ke lava mau, I he lulu e whahau koe tisema. Ka koe tiki te ena, koe fika telefoni koe atu I he screen, ke mamata ki ai, fitu tak ki ai, ki pana tolo e taha koe ki tiki te hongo fulu, tola te au, lava ke hawa tu me ho shoppingi, ka ke si tokoni ki he whenga paanga koe na, ke whakafo'o ai whare lotu koe ses katolika, pea moe nofo anga, ai pātere, ke whakahoko, re matua koe palokia ia, oi wahenga koe ia, koe taha ia, oi makamaire, koe whenga, whahoko he kainga koe ni, ka ke lawa tokoni atu. Oi kai whakalau ko hau pe me wawau, ko hau me tongatapu ko whe ia, ka kuke whe mau ke tokoni, whetutaki he whika ko nai nuusilani, te nau lawa, at maha tiki te ia, taha mano pe taha kilu o mai, ke whenga ke whai ke whenga paanga, ka ko tokoni e lau I he kainga ko ni, ko e koloa ke te kinau tolu. Ko tau live stream, o ko ke hoko atu pe live stream, ai te ke lawa pe ke mau whaitai, ha o whahinga kātoanga, I he noa uataha, ua noa nima noa no noa fitu, ko whika telefoni aku, te ke lawa fitu, daki mai ka au ai ha whahinga kātoanga, maari, whai aho, pe koe, ha peha whahinga kātoanga, o ko ke whemau ke mau whaitai nusilani, o ku mau madeu ke whakahoko atu, ke maolatu, o whakahoko, I fitu taki mai au ke putu, te mau lava le rei pe, o whakahoko kotoa ai ngahi whaitako ia. Ko tui kotoa pe ia, o ngahi tuwaki kulawa ke o atu he ahoni, mo mea koe o sieni, tok whakahoko te tau POLOKALAMA ko ia, mo siu I MOANA Freight Services.